Bareyo muri hehe se mwamfura mwe, iyo nibutse ndabakumbura. Ahangaha ndahashaka Bareyo b'ukuri, abareyo bafite umutima wo gukunda ekipe yabo, yaba iri mu byiza yaba iri mu bibi. Ubu Rayon Sport noneho itara riratse, inyenyeri imurikiye mu nzove. Iyi ni Rayon. Kafi itunguye ikipe ya Rayon Sport, Kafi iratunguranye. Iyi ni Rayon Sport. Amahirwe ya Rayon Sport ntayiba kure. Perezida Tade ibi neza, ibyishimo ni byose kwa Paul Muvunyi. Umutoza Lotifi noneho agiye kwandika amateka mu mikino nyafurika. Umva uko gahunda zimeze. Tugiye kwibanda ku makuru akomeye dukura ku munyamakuru wa mbere mu bijyanye n'amatransferi hano muri Afurika, ariwe Michi Junior. Icyo tugiye kuvugaho, ese Rayon Sport irakina Champions League cyangwa Rayon Sport irakina CAF Confederation Cup? Icyo ngicyo nicyo tugiye kwibandaho. Ese haba hari ubugambanyi buri gukorerwa ikipe ya Rayon Sport? Nabyo turi buze kubyinjiramo. Iyo si inkuru ihari, n'umwe mu bakinyi beza bagiye kumanuka muri Rayon Sport ku giciro kitari hejuru, ahubwo kuko yamaze kumenya amakuru akomeye cyane ari mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iragera mu matsinda. Niba ukunda Rayon Sport by'ukuri, ukaba uri umureyo w'ukuri, kanda subscribe. Iyi ni hot news, hot Rayon Sport, hot amakuru yose ashushe mu ikipe ya Rayon Sport. Niba shaka kuzimya Rayon Sport, twebwe tuzayishusha ng'abafana ba Rayon Sport. Rero icyo musabwa no gukanda subscribe. Ikindi nakubwira, nta kintu na kimwe turavuga. Niba uzi ko ukunda Rayon Sport, tukaba turi kuvuga kuri Rayon Sport, wakabaye ukanda subscribe, kuko uzagira hose bavuga Rayon Sport, uri umureyo, uzisanishe nabo, ibyo barya ubirye, icyo banywa ukinywe, mu gihe ari abareyo mutahiriza umugozi umwe. Rero niyo mpamvu nabasaba ko niba uri umureyo, kanda subscribe, twinjire muri aya makuru aremereye. Inkuru iturutse muri CAF Confederation Cup, imanuka iraziguruka yinjira mu bayobozi ba Rayon Sport ngo ba nanjye gukabutira hafi n'ibyonzi mba ndabibonye. Mwumva uko diru zimeze. Ikipe ya APR niyo iri buduhereza urufunguzo rwo kugera kuri aya makuru yacu neza. Ikipe ya APR ngo bayihaye letre ivuga ko niba bazemera gukina imikino nyafurika, ko batwaye ibikombe bibiri kandi byose bibemerera gusohoka, ese bazasohoka mu mikino ya CAF Confederation Cup cyangwa bazasohoka mu mikino ya Champions League? Bamwe mu bagiranye inama APR barababwira ngo muzasohoke mu mikino ya CAF Confederation Cup ngirakinika. APR ariko banayiporopoza n'ikindi kintu gikomeye. Barayibwira ngo nimusohoka mu mikino ya CAF Confederation Cup muzakina imikino yose. Nimusohoka no muzakina imikino yose. Nimunasohoka mu mikino ya CAF Champions League muzakina imikino yose. Oya, muzakina faze ya kabiri. Rayon Sport nisohoka mu mikino ya CAF Confederation Cup izakina faze zose. Rayon Sport nisohoka mu mikino ya Champions League izakina ihereye kuri faze ya kabiri. Faze ya kabiri no gukubita ikipe amajyana maza, kuyikubitira hano Nyarugenge ibitego 3, warangiza wagera iwabo niyo bagukubita kamwe cyangwa se 2-1 naho ukinjizamo kimwe, uhita wambuka ukarangiza deal. Niyo bagukubita 3 naho ukinjizamo ikindi kimwe, uhita uwambuka deal ukikomereza. Rayon Sport rero ije mute. Impamvu mvuze ngo Rayon Sport amakuru yayo ni meza muri ubu buryo. Rayon Sport imenyereye yano marushanwa. Rayon Sport yageze kure ikagera mu matsinda. Rayon Sport ntabwo bifite, ariko bakavuga ngo APR niramuke ikinye imikino ya Champions League izabigambaniye Rayon Sport. Impamvu izabigambaniye Rayon Sport ni iki? Nakagambane kazaba kabaye kuko ibyo APR yakoreye ntago ari byizabirimo irakinira,
ahubwo ngo APR izaba irimo kuza gufata amahitamo ya Rayon Sport. Niyo mpamvu APR uko byagenda kose Rayon Sport irimo iravuga ngo APR amahitamo yayo ayijyane muri Champions League, ivuge ko izakina faze ya kabiri. Umva rero inkuru nziza, ariyo mpamvu mvuze ngo inkuru nziza iturutse muri CAF. Rayon Sport yamaze kumenyeshwa ko niramuka igiye muri Champions League hari amafaranga y'ibanze izahabwa y'ikipe ihamagawe igiye gukina iriya mikino. Rayon Sport rero biravugwa ko niramuka itsinze imikino ikinjira nyine igapasinga ikarenga iyo faze, Rayon Sport diri kwizahita igenda. Rayon Sport izakora kino kintu. Rayon Sport izahita ihabwa ibihumbi 500 by'idolari byo kwifashisha kugira ngo itegure uburyo yakwerekeza mu matsinda. Urumva Rayon Sport baramutse bayiteze uwo mutego wo kuvanga ikine CAF Champions League ikagenda ikikina faze ya kabiri igakubita ikipe bwa mbere ikayikubitira ni Nyarugenge ikayikubita ibitego bigera kuri 4 ku busa, yagera iwawe ikishurwa, niyo yakwishurwa 3 nayo ikinjizamo ikindi gitego, cyangwa bakayikubita nayo 4-1. Urumva Rayon Sport yabigize ibitego 5, cyangwa niyo bayikubita niyo bayikubita 3, Rayon Sport urumva yaba ipasinze. Nuko rero diru zimeze mu ikipe ya Rayon Sport. Uko gahunda zimeze nuko Rayon Sport ifite amahirwe yo kuba yagera mu matsinda. Rero bino ngo bitumye abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bataryama, bakora inama. Telefone ya Paul Muvunyi yahamagaye, telefone ya Tade yahamagaye, kuko Tade niwe email zose zigeraho mbere y'abandi. Barangije baravuga ngo duhure tuganire kuri iki kintu, tumenye icyo twakorera ikipe yacu, ikipe y'ibikombe. Uburyo Rayon Sport yari iri kuguramo abakinnyi ngira bihinduye nona, ahubwo Rayon Sport igiye kurukirita muri ubu buryo ngiye kubabwira. Rayon Sport ngiye gufata amafaranga agera kuri miliyoni 75 bagiye guhabwa na Skol, bongeraho miliyoni 30 za Paul Muvunyi, bongeraho miliyoni 30 za famiye, yari amafamiye 12 bagabye. Noneho izo miliyoni 30 ubwo hose hamwe ni miliyoni 60, guteranyaho miliyoni 75 zibaye miliyoni 135. Miliyoni 135 bafate miliyoni 50 bahandoringa ikibazo cyose cy'abakinyi ba Rayon Sport. Nibamara kugihandoringa bakabahemba, ba Azizi Basane nkuranye bari kwigira biriya byose birabirangiye, Rayon Sport noneho itigura Bigirimana Abedi. We uyu munsi araye hano inyarugenge kwa Runo. Uwo Aruno no mu agent wiwe umushakira ahakina, barimo baraganira cyane, ari kwaka miliyoni 40, we bakamwemerera miliyoni 30. Ariko bino bitipe by'abakinyirata byanarakize, akamwemera miliyoni 30, wakavuga ati no, ariko kuba yahagurutse Bujumbura agafata Rwandeya akaza hano egari ko n'ubundi Rayon Sport yamaze kwiyemerera kwibera umukinnyi. Niba Rayon Sport rero iguze umukinnyi muri ubu buryo, twitege iki? Mwitege Rayon Sport iri burimbura abakipe yose ikayarangiza. Rayon Sport ni ingome, Rayon Sport irimi igiye kubona amafaranga, Rayon Sport ifite umuterankunga ugiye kuyereza miliyoni 90 Embumbe, Rayon Sport irimo iradiringa na company zikomeye hano kuri ubu butaka, company zipakira abantu n'ibintu. Rayon Sport irimo iradiringa n'amakampani asanzwe acuruza amapine. Rayon Sport iri kudiringa na company ikomeye icururiza hariya Nyantunga icuruza imodokari. Mwitegure ko Rayon Sport
ibyayo muzabifatisha amaboko yose mwishimira intsinzi. Abo ni abariyo b'ukuri, babandi bayinambyeho. Andi makuru nabonye ku kijyanye n'abafana ba Rayon Sport ngo bafunzwe, niko hari amakuru meza yuko bano bafana ngo bashobora kuba bagiye kurekurwa nyuma yo kuganirizwa, bagasanga ibyo bakoze atari byo, bakabisabira imbabazi. Abafana ba Rayon Sport nabo ngo bashobora kurekurwa, bakazakurikira Rayon Sport Day ndetse na Super Cup, igikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda. Andi makuru muri Rayon Sport ni kijyanye n'intwaro y'umunyezamu. Umunyezamu wari urimo araganirizwa w'umunyemari, ibyo ngibyo ngo ntareme bifite, ahubwo hari undi munyezamu wakoze clean sheet 17 bamwita Sam Oluwengo. Ni umunyezamu ukomeye cyane yari mu gihugu cya Uganda, asanzwe akina hariya muri South Africa. Ikipe yakiniraga ntabwo yagize amahirwe yuko izasohoka muri imikino ya CAF Confederation Cup ndetse n'imikino ya CAF Champions League. Rayon Sport ng'ikipe izasohoka, Rayon Sport ng'ikipe ifata abakinyi ikabamurika ikabagaragaza, niyo mpamvu irimo iraganirizwa ku buryo bw'ibanga rikomeye kugira ngo bano bakinyi baze bafatanye n'iyi Rayon Sport. Ese Rayon Sport irafata bano bakinyi ibageze kure hashoboka, ibagira intwaro? Ese Rayon Sport irerekeza mu matsinda? Mu nyandikire muri comment ngo Rayon Sport hejuru, muzamure utudarapo ubururu n'umweru, mutumbagize mu kirere, Rayon Sport itararyatse, Rayon Sport yongeye kubonekerwa. Abareyo muri hehe, muri yese mwapfura mwe, yo nibutse ndabakumbura, dukunda Rayon, dukunda Rayon nayo ikadukunda. Rayon ikubita amakipe yose sha, ikajya mu matsinda, igakora ibyo ikipe ngo APR itarakora. Ni